Tragične nesreče v Novem Sadu se spominjajo tudi v več kot 60 mestih po Evropi. Približno 400 ljudi se je tako opoldne zbralo tudi v Ljubljani, kjer so se žrtvam poklonili 16-minutnim molkom ter fotografsko razstavo, ki prikazuje življenje v Srbiji v letu po tragediji. Shod je bil miren in čustven, na njem so študentje med drugim prebirali pismo matere enega izmed preminulih, pa besede zahvale, ki so v Slovenijo prispele iz Srbije. Danica Jovanovič. Ura je 11:30, na Kongresnem trgu v Ljubljani se je zbrala množica ljudi z namenom pokloniti se žrtvam lanskoletne tragedije v Novem Sadu. Jer danas je godišnjica, godinu dana ili 365 dana bez odgovora ko je kriv zapravo za ovu tragediju koja se desila u Novom Sadu. Zelo lepo, ker smo se danes vsi tako v eni skupini prišli tukaj. Niso ljudi samo iz Ljubljane, pač so iz cele Slovenije, kjer imate študente iz Srbije in drugih zahodno-balkanskih držav, kateri so prišli. Osebno, jaz sam iz Nove Horice. Iskreno, mislila sam da neće doći do ovolikog broja ljudi i baš mi je drago što vidimo ovoliko ljudi, što su svi svesni situacije u kojoj se nalazimo. Natanko ob 11:52 organizatorji približno 400 glavi množici namenijo prvo sporočilo. Hvala vam još jednom što ste došli i sada ćemo da započnemo 16 minuta tišine. Po čustveni tišini, ki so jo spremljale tudi solze, so študentje prebrali imena vseh 16 žrtev. Zato što ova imena nikada ne trebaju biti zaboravljena. Pirić Sara. Pirić Valentina. Pismo je zbranim napisala mama enega izmed preminulih. Besede zahvale pa so v Ljubljano prispele tudi od srbskih študentov v Srbiji. Od Novog Sada do Ljubljane, od Pariza do Toronta, od Berlina do Sidneja. Iako ste daleko, vaša podrška nikada nije bila bliža. Smo ovdje je baš zbog toga što u Srbiji nije lep život, što u Srbiji trenutno nema pravde, generalno je korupcija na jako visokom nivou i generalno mi je krivo što sam ovdje i mnogo je emotivno bilo, mnogo je bilo čustveno, da. Udeleženci so si lahko ogledali fotografsko razstavo z naslovom Zadnje leto Srbije. Organizatorji, ki so se danes odločili pustiti politiko ob strani, pa se nameravajo znova angažirati pred volitvami v Srbiji leta 2027. Želijo namreč opolnomočiti diasporo, na tak način pa doseči čim višjo volilno udeležbo.